Okay, ngarba. Dito na po second contestant tayo from the same barangay. Yung muna tatay from Barangay Kuling West, Cabaton, Isabela, Miss Levy Castro, apo, 22 years old. And this time, we would like to have now our third contestant from Alfonso Lista, Ifugao, 35 years old. Miss Ginaline Garcia. Aguro kata isuot mo man da ito'y... Nabati na kano di step in na jirwar. Ay di tugtog na. Ay kata. O may kang amin nagasis mo at ito'y mo niya mo dito yung katuwa mo dun. Bebe anak lata mo dun. Okay. Okay, Ginaline Garcia, 35 years old. Kat I'm sure ada asawanan. Ayan, okay, and manumutan ti anak mo. Ate pakisuot mo dito ano manggagamang ano. Baliktad. Yan. Aha. Ati natin mo. Atoy laglagitem aton ate mesa. Ate pa mesa. Ate dakal. Okay nga Rod. So, ating Ginaline, sino dili kaya mga kablaawan? Kablaawak man, nagiti amin nga taga Santo Domingo, Alfonso Lista, Ifugao. Tindagi pinanawak na madama ti pindanganday, jay Tupperware Bronze, iti kawayan. Tupperware, iti kawayan. Ayun. So, apo, sagmamono tatati plato ti Tupperware, di jay dinner set da. 749, pero naka-promo naman. Naka-promo iso na tata, 749. So, iti may sa dosena. 8988. Apo, kakabisado na nga talaga. Yeah. Kaya gising ngay botelya nga pang balon, sagmamono ti 1 liter. Buy one, take one, 599 po ngayon. Nagmayat. So, that's it. Medyo iyas asidig mo dito microphone. Ayan. Okay. So, kablaawam nga rot ulit. Di kita'y, di pala awan ti kablaawam. Kablaawak nila kayo ko. Amo naman dingdingig mo na. Hanaan mo nga, dito ka. Ni mother ko, ni father ko, nga Junicia Dinahom, and my mother, Best Madinahom. Okay, so pagkasikapi ba si tatlo makita ka ng microphone. Okay. Ayan, so she's going to give us a song entitled Laglagi pa. The Same Piece with our second contestant. Laglagi pa maawan na nagkurangak. So let's give it up to Miss Levy Castro to Miss Ginaline Garcia from Alfonso Lista, Ifugao. Apay agluluko ato'y kwam. Lukaw? Ne, agsardeng. Tingay. Agsardeng di ba yun na? Ano ka nagsardeng manay? When? Ito ka na ba? Nay, agsardeng. Agsardeng. Patpatay natin yung ano. Naka-airplane mode mo. Airplane mode ko. Okay. Get it up. Nagluluko ito yung -1 mo, basang. Adya may isa, pakibulod mo lang yung -1 nan. Ayan. Pag-ipares mo lang. Pakano tawagan ta ka mo di balayo. Manumot ti anak mo, ading Ginaline. Upat, sir. So, iti eldest mo tawon na? 14 po. Ay, 15. 15. And then the youngest mo is? 10 po. 10 years old. So, nakaginawa kan ti panag-uawiran ta iti stage iti parents ket no gana 7 years old akat dapel lang agsaksakit dagiti ubing managsakit dangen no nalagpas at 7 years old dan akat naginawan iti anakan. Okay nga rod, once again our third contestant from Alfonso Lista, Ifugao, Miss Ginaline Garcia.
Kasadyak nga aklon panakapukaw ko kakaisunang ayat ko jak maninamnama masulisok ka bayag kawan ko narukop man gayam dayta na mo karaken puso di mo pinanuno tuy sakripisyo rigat ko kento no pagkanagsagam di pa nagsagabag hawan mabaling ko ngunam naman madin akong kasapulan siya kong tayong lipatan naragsak ka di ta sidong na palupusan ka nga ron ngem nutong tengko aldaw nga agbabawi ka pamakawan ko diyang may panamnama nunam naman madin akong kasapulan siya kong tayong lipatan laglag FM awan tinagkurangan ken nagpasulan patuy ayak ngain parik na ketawan ngintuin subag mo dasam ken linto pusot din sinugatan apges ken panaas pinaglinag-an ken kaang nanangalilang naragsak ka di ta sidong na palubusan ka nga ron ngem nudong bengto aldaw nga agbabawi ka pamakawan ko diyang may panamnama nunam naman madin akong kasapulan siya kong tayong lipatan laglag FM awan tinagkurangan ken nagpasulan tatuy ayak ngain parik na ketawan ngintuin subad mo dasam ken linto pusok din sinugatan
Okay, we're back, Aruba, with our fourth and last contestant. Talagang upat na ngay may tata. 21 years old from Benito Sullivan, Isabela. Ladies and gentlemen, Ms. Loida Ramil Gonsay. Good afternoon, Basang. Ayan, day tabag mo, baka mapuko ta kargana. Babali mo mga ikaten, tapos mas relax ka. Ayan. So, still single, Basang? Married na po. Married na. Okay, manong nga ti ubing yun? Dua, sir. Dua. Okay, so, kablawam nga rod. Dagiti, namnamam nga dumdum nga keng ka at this moment. Kablaw awak man nagay karubak kay Benito Sullivan, kini mother ko ta DA, ta Upiga mo. Okay. So, anati kansyon naman ako? GSM Blue kano ti kantaan na. So, ladies and gentlemen, our fourth and last contestant from Benito Sullivan, Miss Loida Ramil Gonsay. Malagi may biyak ko nawat mo di number ko iniyawit na chay balayo tanong mabarte ka inak meten iuldag ngano mausawan na kasla kalara karabaw kaniya ikawan mo nagsakit pa'y pusong ko itana susuro ka kinong GSM lo anong mabate ka inak meten iundad yan lumausawa na kasla kalara karabaw kaniya waniyan ngarak sa dati damot at nagkaeda nakpagpat na kuray basit wan turog ta di mo pinanunod, pinairot nga rakot ka, isukat na tisabali. Ketchup kain waksi. Ikawan mo, nagsakit pa'y pusong ko ika nasusurok akin ang GSM lo tanong mabarte ka kinakmeten iundag nang mausawan na kalara karabaw kaniya aniyan sa dati damot at nagkaeda nakpatpat na kuray basit wan turog da
nga rakot ka, isukat na ti sa bali. Ket siya kain kain waksi. Imo pinanunot, kinairot nga rakot ka, isukat na ti sa bali. Ket siya kain kain waksi. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.